Chairman. Okay. Okay. Maze igihe ndimo ndeba ngaho video zawe urimo uvuga. Hariho byinshi nabone ngaho washikirije ariko tutemeranije nawe kandi ibyo bintu wavuze nabonyemwo warabesha uti cyane. Okay. Wavuze uti Jenoside yakorewe abatutsi ngaho mu Rwanda ntabwo yateguwe na Habyarimana ahubwo yateguwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ahari. Yego. So my question is this. Uda Jenoside itegurwa igihe kingana gute? Thank you. Nicyo kibazo cyanje. Jenoside itegurwa igihe kingana gute? Nicyo nabajije. Thank you. Jenoside itegurwa igihe kingana gute? Biterwa n'uyitegura, imbaraga afite, ahari ahayitegura. Ubu se nateguye gukora Jenoside n'urugero y'abakatolika basengera Kicukiro, njewe ndi n'umuntu umwe sinayikora. Umuntu umwe wenyine nayikora nkabarangiriza mu kiliziya. Jenoside ntago bisaba ubwenge. Cyambere cyo ni umupango mubisha w'amadayimoni ushobora gutegura ikintu cyiza, nicyo kigora gutegura kuko gisaba kugikora mu mucyo n'abantu bakagisapotinga bakanagiha umwanya kigakorwa. Naho ubwicanyi ubwari bwo bwose ntimukashake kuma ngo Jenoside mushake kwitandukana n'undi ubwicanyi. Aho naho nahamwe Kagame yazirikiye abantu ugashaka kugira ngo mubanze mu bihikuzo kuko Jenoside ngo yakorewe umututsi cyangwa umuhutu cyangwa umutwa cyangwa fuck no. Jenoside n'ubwicanyi nk'ubundi bwose nuko bwo babwibasiye umuntu azira uko yavutse cyangwa icyo akora cyarerishiyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero wagitegura mu isaha, wagitegura mu munota, wagitegura imyaka, kandi noneho ni nacyo kinatangaje mu kibazo ubaza. Ni nayo mpamvu mubwira ngo iya Kagame yayiteguye mu gihe cye cya Kagame. Ubwo ntago nzi igihe cya Kagame yashaka barayiteguye akivuka kuko ni ya Kagame niwe wayikoze. Nicyo nakubwira cyonyine. Oya kiri ubwo ndikuvuga ko yateguye Jenoside ari mu ishyamba cyangwa yateguye Jenoside yagize ku buyobozi cyangwa none se hari uwavuka na nisa ntago n'abanyarwanda usibye wowe n'abanyarwanda yobora ntago bamuzi nimumanura uwo muntu n'abanyarwanda ntibaramumenya nawe ubwe ntiyiyize yaba yarayiteguye akivuka. Nese ko yishe nyirasenge ntiyazize Jenoside wamenya hagira mu cancelling ibyo bintu yishe nyirasenge amwica anyuze muri Gatsinzi Marcel byitwa Jenoside. Wamenya Kagame apfiki na nyirasenge mbere yuko tuvuga abandi batutsi bo mu Rwanda. Ubwo rero Jenoside ya Kagame yaba yarayiteguye ari mu ishyamba, yaba yarayiteguye mu nda ya nyina, nawe yaramwirengeje, nawe yamurengejeho. Urumva aho yayiteguye ntago we don't care what we know. Keretse imba ubwo kutazi imbere Kagame wakoze Jenoside kuko ari byo uzajya. Ariko muze hano hari ikintu gitari kiriye. Kuko we twagomba kumenya nimba iyo Jenoside yateguwe ariko ubuyobozi arayikora cyangwa yateguwe ari mu ishyamba tuma abantu bagenda kuyikora mu gihe hari ubuyobozi bwa Habyarimana. Which one? Ariko se wowe rero uzafa ntago wakanye nakone umwaka ari n'abandi bafite byinshi byo kubaza nagusubije uzaje mu biganiro byanjye. Uburyo Jenoside yateguwe na Kagame uzagaruke kumbaza ibyo utumvishemo. Naragikoze icyo kiganiro. Thank you so much. Have a good night. Yes. Undi niboneye ikirabo Keza Life Fest what Keza Mitu umutima uradinda dunda. Yes wanjye Bad nshaka kubaza Kimamanda we yumva Jenoside igomba kugira ngo yitwe Jenoside igomba gutegwa igihe kingana gute we kuri ntimubitindeho. By the way reka mbanze ndabura abanyarwanda namwe inshuti zanjye duhorana abarundi muri iyi minsi za 120 n'abarundi bazihawe. Abarundi ubu nibo bari kuvugira Kagame. Abanyamurenge bamuvuyeho, abanyamasisi bamaze kubona ko bagambaniwe. Intore kuva yesterday bazita ngo ni indaya n'ibishuba ziko ngo nibyomanzi ngo n'amabandi nazo zamuvuyeho. Ubu Kagame asiganye ya brigade yishyura 120 na brigade shyashya bari gukora y'abarundi. Ibyo rero mu byitegura hari umunyamasisi mu kibona naza kubaza ubusa nyuma yuko amaze kubona ko bashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe babigejweho na Kagame, nyuma yuko amaze kubona ko Kagame ari gupanga kuba Kabila ngo abayobore ari we wabirukanye muri Kongo ku nshuro ya mbere nyuma yuko babonye ko Kagame nta gahunda nimwe afite ko afasha gukora igihugu. Abo nabo ntibakivuga. Uba Barundi ro bazamutse no mu Rwanda mwabonye abitwaye imbari ba Apotre
ibyo ntazi batangiye kuzamuka. So nk'uyu murundi ubundi nk'umurundi amenya jenoside yo mu Rwanda ngo bimufashe iki? Negora U Rwanda rwenda gutera Uburundi, baravuga interamwe z'abarundi ziri mu Rwanda, baravuga igisirikare cy'abarundi kiri mu Rwanda, baravuga za Red Tabara. Ingegeri itaza ngo ibaze ikibazo, njyewe nzambabwiza ukuri ntago uje mu bugoryi ngo ubugoryi, kuko iyo maze kubona fact z'icyakuzanye nguha ibyo nka nakubwira ngo fuck you. Yes. Muraho mumeze neza. Ni John Mabu. So guys, nashimye gukora kino kiganiro mu buryo butamenyerewe kugira ngo dusa n'abaganira canke inse n'ugira icavuze ku kiganiro cy'umuvandimwe Badrama. Uri umunyarwanda yahisemo kwitandukanya n'inkorabara n'abasesa amaraso aribo FPR Inkotanyi. Unya yahoze ari umwe muri bo, ariko amaze kuraba ibyo bakora aravuga ati no trop c'est trop, il faut ko nivangura n'aba badayimoni. Uyu n'umugabo asanzwe avuga kabisa atajya umunwa. Ni kiganiro nshimye kuvuga kuri bimwe yishuye Chimamanda. Twarabivuze kenshi ati burya nta mugisha wo guhemukira igihugu, nta mugisha n'umwe. Birababaje cyane kubona nk'umuntu nka Chimamanda ashobora kwiha kuvugira ikindi gihugu, kuvugira umuperezida w'ikindi gihugu. C'est bon, n'ubushake bwiwe canke no guhitamwo kwiwe, ivyo nitwo bimuhora. Ariko birababaje. Mbese je ngoma ntange akaroro gatoya. Uyu mugabo Chimamanda mbega yoba rusha ubugenzi ba Rujugiro, ubugenzi bw'aba bantu birirwa barafungwa, bw'aba bantu birirwa barica? Umugambi ni wawundi nyene w'Inkotanyi. Iyo ubutegetsi ari ubw'igitugu nta mugenzi bugira. Ariko jewe ikintu ca mbere ngomba nse n'ushima muri iki kiganiro n'ukuntu abanyarwanda ubwabo batabona neza canke badatahura uyu mugabo Chimamanda. Twarabivuze kenshi turabisubiramwo. Burya uyu mugabo nubwo yishira cyane ku Nkotanyi, uno mugabo imbere ya Kagame ni interahamwe, imbere ya Kagame ni mu FDR, niko biri. Hari kibazo yamubaje aravuga ati mbese wewe kuri umurundi ni gute wita mu bibazo by'u Rwanda? Birakuraba ni iby'iwawe. Ibi nibyo twamye tuvuga kuva kera. Ubunya sinumva umurundi neza ufise ubwonko bukora neza, ufise akarangamutima ko gukunda igihugu, ushobora kuza ukaja ngaho ukavuga ugashobora kudefanda umugenosidere nka Kagame, ukamudefanda. Igihe genocide yaba siho waruri, igihe genocide yaba nta na kimwe waruzi, nuko yateguwe we nta n'ivyuzi nka wewe Chimamanda. Ariko ugashobora ukaza ngaho ugashobora kudefanda umuntu hari amapreve, hari ivyemeza 100% ko genocide yateguwe nawe. Abari mu Rwanda aba n'abanyarwanda, abariko baravuga batanga ubuhamya n'abanyarwanda. Ubu Badrama n'umunyarwanda 100%, n'umusirikare yabaye muri RDF, abazi neza 100%. Wewe uciye uza from Norway, murabona neza ko ubwabo nyene nabo nyene bavuga ati wewe uri kigogi, nta kintu na kimwe uzi. Uburundi burashaka gutegwa n'u Rwanda, Uburundi buriko u Rwanda riko rurasupportinga Red Tabara, u Rwanda riko rurasupportinga abansi b'igihugu kugira ngo rutere igihugu cawe c'amavukiro. Ariko ntushobora kuza ngaha nka wewe Chimamanda ngo ushobore kwiyamiriza ivyo bintu. Urabizi. Nimumbwire ukuntu umuntu ashobora kuba perdi. Nongera nsaba umuvandimwe Badrama yavuze ko abarundi bahagurutse, sitwebwe monami, sitwebwe sitwese. Hariho abarundi perdi, niko tubita. Hariho abarundi perdi bataye inzira. Nongera nunganira uyu Badrama, impamvu aba bagabo bariko baragerageza gusupportinga uyu mugabo Paul Kagame nuko bamwitize ko urukiza, nuko yabemereye kuza akabaha ubutegetsi. That's true, niko yababwiye. Niyo mpamvu ubona bariko baragerageza kumugwanako. Ariko hari ikintu wamuvuga ukavuga nti uyu Kagame yararangiye, uyu Kagame ivyiwe vyarahetse.
uri umuntu usenga, uri umuntu ubona kure, uri umuntu ufise mu twakora neza, urabona neza ko ibya Kagame byarangiye. Akaroroka hafi, mbega mwari bwabone abana b'u Rwanda bashobora guhaguruka nk'uku bakagwanya uyu mugabo Paul Kagame? Abenshi baricwa, ariko ubu unya umuntu aravuga cyane. Uyu Chimamanda n'umuntu namye ndabivuga kuva kera, ndavuga nti n'abantu bwabo bamukurikirana sinzi ko bafite ubwenge bukora neza. Abantu ntushobora gukurikirana umuntu w'ikigugu nka Chimamanda ashobora kubaza ikibazo cy'ubugogi nka kijya ngo mbega ngo umuntu ategura genocide ryari, ngo mbega ngo umuntu yayiteguye, ngo Kagame yayiteguye akiri mu ishamba canke ku butegetsi. No my friend, nagira nse nuvuga kino kintu. Genocide nkuko Badroma yabivuze, genocide no mugambi wo kwica. Umugambi wo kwica ukwica ubwoko bumwe, ubahora uko bavutse canke ubahora intara, iyo niyo bita genocide. Genocide rero ni ikintu kimeze nk'imbarutso, sivyo? Iyo ushoboye kwica umurongozi atwara igihugu, iyo ushoboye kwica umurongozi atwara igihugu, ni kuvuga ko ubukanguriye burya bwoko avamwo kugira nte kububabaza, sivyo? No kuvuga iki, wewe ushobora gukora genocide witwaje burya bwoko kavuga nko nivyo na Kagame yakoze, yishe abanyarwanda, yice abatutsi bo mu Rwanda, abyekeka ku nterahamwe zari ku butegetsi kuko bari mu bwoko bw'abahutu. Niko yabigenjeje, niko yashoboye kugira nte kwica inzirakarengane z'abatutsi. Kino kiganiro ni kirekire, ariko uno muryango wa Paul Kagame wamye ari inkora amaraso nkuko babivuze mu mpera z'ikiganiro. Uno muryango wamye wica abantu. Ndaza kubaha agapande gatonya mwumvirize ukuntu uno muryango washoboye kuduhekura inyinasenge wa Kagame yashoboye kwica abana mu Ngagara, akabica akoresheje amabuye ashushe. No kuvuga iki, ibyo Kagame ari karakora nivyo yonse mwibere, nibimurimwo, nivyo mu muryango wabo basanzwe barimwo, nivyo mu muryango wabo basanzwe bakora, sibitanguye ubu. Nongera nshimira uno mugabo Badroma kubona yarashoboye kwitandukana n'ikibi. Kwitandukanya na Sekibi ni ibintu vyiza cyane, ariko Chimamanda buno butuma n'ubwi wawe namba ushobora kugaywa n'abanyarwanda. Ndizera neza ijana kujana ko bajya abantu vugira bakubona nk'ikigogi, bakubona nk'ikirofa. Nizera ko ntibona kwizera. Ni gute ushobora kugambanira igihugu mu Rwanda nago rukwizera? Wogambanira Burundi ukazizegwa gute n'u Rwanda? Warashoboye kugambanira igihugu cyakonkije, ni gute utogambanira n'u Rwanda rutana konkije? Reka ndabashiremo gatoya intahe y'uwo muntu yavuze ibintu naje ubwanje birashika ku mutima. Mugumane natwe, turabakunda cyane.